Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marina bakit? At dangatan nila ni Jebalay da? Ay nawaw, apay nila ni Sander. Una, tanadamag ko nga ilakla ko da kanu ti dagada iti asidag abangan ta adaga. Aya, Huwag bakit? Kasarita man git din umano ti panangila ko da. Tanumabalin, di iyutangan ta. dayjay laeng no nanginamot ti panangilako da. Tawaran bakit? Nalakamot dagi dya kasarsarita kit. Siguradong ipatawar da. Nang runa no nasaya at ti panakisaritam kadakwada. Sa bagay, mayat ngagpayso no gatangan taday ta adaga. Mayat ti lokasyon na. Isomapan ka iti ang dala ni itamot lang. Ibagam nga interesado ta iti daga nga ilaklako da. Nga manusan da nga urayan ti bayad ta. Tagdiskitar ta pay lang. Wan lakay, mapanak nga rod iti ayanda kalpasan ti trabaho ta. Kaya't milaunay ti dagang ilaklako yu, marilani. Da kayo ano kayat yo, di katangan nyo. Ngam mauray yu kadi ti bayad mi no bilang laang. Wan matkit ni, basta saan amabayag ang. Wen, urayan mi laang tilon mi. Agbayad kami itaatawon met laang, maray. Okay nga rod, numano ti imbagak a presyo itay, iso dayjay ti masuro. Wen, okay laang. Kan adapay request ko no okay laang kada kayo ah. Anya dayjay. Mabalin kadi amulaan mi matlaangan ti daga kabayatan ti panagdiskitar may. Ay nawaw, bayadan nyo kumapay Awan pagdanagan nyo, ta sure buyer kami met kanila kay ko. Mulaan mi kuma, tapno saan asayang ti aldaw, mare. O sige, ngam agbayad kayon to Wen, urayan mi laang ama i-release ti lon may, tapno adda inayon mi iti urnong may, mare. Kurang nga minday jay kat. Mabalin mat nga i-advance yun numano ti adda dita. Itad min tulaangan inton ma-release ti kwarta, tapno mamaminsan, mare. Ay nawaw, amangan no saan pa'y an-approvean day ta alon nyo, mare. Ay nawaw, kaibagbagak laang ama uray ti release. Kaya't naasawan day ta, naaprobaranan, mare. Anya nga imanugot da ka di amulaan ta ti daga nga ilaklako da. Bakit? Wen lakay. Ay no. Nagsaya atin no kasta bakit? Nalakala ang akasarsarita day di alani lakay. Imbagak ama uray laang ti release ti lunta. Ang saan pa'y mo ta naprobaran bakit? Api akas ta timbagam kang kuha na nga Ay kat syempre diskarte mo tan tapno marugyan tan amulaan ti daga lakay. No ibagak asaan pa'y anaaprobaran, sigurado asaan nga umanugot day jay. Sa bagay mo't kit diya. Anya nga tati mo ulat bakit? Wen nga rod, jay ko mamaapit adagos. Kompormilat ta nga roden. Basta maapit adagos. Wenan di bali tain pakadak metten kani marilani ti daga. Awan met siguro ti agbalin nga isyo di tano bilang laeng. Kasano ngayon day ta bakit? Saan mo't anaaprobaran ti lunta? Ay, wen nga rod Saan tan samot tan agatangan ti daga? Awan met pagbayad talakay. Saan ta nga roden nga agaplay iti sabali alon? Alanganin met laeng lakay. Amangan no saan manen apruban. Huwag nga ron. Sayang ti banugtan ko. Ay, urayan talaangan ano kasarita na tani Marilani. Ibagata asaan gayam amatuloy tinagsaritaan mi idi. Saan tan agatangan ti dagada lakay? Saan ta pa'y nga ron nga ibaga? Asaan anaaprobaran ti lunta? Saan pa'y takamulmula talaeng? Numaamuan na asaanan anaaprobaran ti lunta. Amangan no papanawon datamatan ditoy. Sa bagay. At napuntong bakit? Sayang tinaimula no papanawon datalakay. Ibagatan tulaangan no makaapit tan. Wan
Tapno saan mo't asayang ti bannog ta nagmula. Nakapitan da Marina iti mula da. Ngam awan pa'y magbayad da. Nakita yu ang nagapit da, tatang? Wan, naaprubaran ka di tilon da giday wano inulburan da ka lang. Mauray laangan ti release kuna namat idinagsarita kami. Tunggal agdamaga ket ibagada nga aguray tayo kanu. Saan mo't amabalin nga isuda ti agdesisyon no kaano nga agbayad da? Ay, wan nga rod tatang. Kasano nga taday ta aya? Nasaysaya at sabad no kasaritam laangan ida. Saludsudam no interesado da kadipay wano saanan. Amangan mo no kung kunadalaang dayjay ket kaya dalaang amakalibre. Madimot ti kasjay Nagsarita kami nga rudan kin ni Marina. Iso asaludsudam manan no interesado da anak ko. Narigat ti kasta. Mano abulan nga aguray da tao iti bayad da. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Marina. Asap anak ko. As soon as possible. Tamangan no adagayam sa bali a plano dagijay asantay nga mo. No apay mo't ngamin ang nagtalakak adagos kadakwada Saan ka mababalaw no nagtalag ka? Takalugaran tayo mga min ida. Nasabat ko ni Tata Puldo di takalsada itay, Sander. Kahit, Naibaga na nga umayto kanu nila ni dito'y balay tagsasarita tayo. ay nawaw, sigurado ang maipapan iti dagat ipagsasaritaan tayo. Sigurado daytan lakay. Sikan ti sumangukin kwa na no umay. Naa, apay asyaklaan ngay. Ay nawaw, sikan ata da kayo mo tinagsarita iti. At least, ammong tinagsaritaan nyo. Ammong ti bagbagam ken kwa na no kwa. Wen ang Ibagam laangan ken kwa na asaan an aprobaran ti lunta. Iso asaan tamot agatangan ti dagada. nungay ibaga nang agbayad ta iti abang taminulaan tamot ti dagada. Eh di mang tatay ti basit lang. At dangot bahit tinatengin lako ta. Kan maysa, awan maaramidan tayo ta saan nga rut an aprobaran ti lunta. Saan nga tangagungad? Sa paimbagak nga urayan talaangan ti release. Ibagam nga imbabawi da tilon. Iso asaan ta an narilisan. Ibagam aday jay lang alun tinamnamaan ta pagbayad ta kuma. Kumusta nga iti bayad mo, Mare? Ha? Ay, kwa, Marilane. Imposible mo't no saan pa'y an nai-release ti lonyo. Mano abulan ng tinapalabas. Nakaapit kayo pa yan. Ay, kwa, Mare. Kinapudno na. Awan na i-release a kwarta kada kami. Ay nawaw, timbagam kanyak ide kat mauray laang ti release. Wen, ngam imbabawi damot ngamin, Mare. Anya? Imbabawi da, iso nga awanan na aramidan may kanila kay ko. Kasano nga rudan day na? Saan yun agatangan? Saanan, Mare? No kasta mo ilagayam asaan kay asigurado itilon nyo? Saan kay kumaan nagpa-reserve tapno saan kami mat anang namnama? Ay, kwa, pasensya kan, Mare. Ngam tangay nagmula kayo mat, nakaapit kayo pa yan, agbayad kay latan iti abang. 2,000 lang ti maitad mi, Mare. Anya, kano naglawat ti minulaan nyo? Wen ang manulang matinapaglakwan may. Awan mo't gayam may sa asauyo. Anyan ti kasta agalad ti tao. Naimbag ko man no impakaamuyo adagos kada kami. Asaan nyo gayam agatangan? Saan? Ta pinagururay na kami pa'y itinabayag. Anya timbagan nila ni keng gangay. Makaungungot nga rod lakay. Hinted mo ti 2,000? Wen, inala na nga madi ti panagkita na kanya. Di bagyaman tadalat ta hinted mo ken kwa na. Santa basol no saan an aprobaran ti luntan niya. Sigurado nga gistorya day jay lakay. Ay nawa, bayam tag istorya aging kay kayat na. Kan may isa, nanginalaunay mo ti presyo da. Husto lang ti desisyon ta asaan ta agatangan ti dagada. Kumusta nga ilani anak ko? Anyat nagsaritaan niyo kada Marina. Awan tatang, ibabawi da mo gayam. Anya, Naimbag ko man no imbagada na sapsapa. kasano nga rodan day ta? Kasaritak ni Manong George no interesado pa'y laang. Ha, sayang. No saan ko man nagpareserba dagitang agasawa? Nalako ko madaitan adaga. Ay, huwag nga rod tatang. Perhuisyo ti impaida. Sa bali pa'y nga rod ti panakisarita ni Marina kanyak itay.
Isupay lang ti madititono ti boses na. Oo na yun na kita nga gastawa. Saan da magayam a tao a kasarsarita. Pudno launay tatang. Lesson learned matkit di kanya. Tainton sumaruno, agbalinak matten awais. Madigayam no agtalek adagos iti pada a tao tatang. Imbagam ko mga agbayad da iti abang taminulaan damot. 2,000 lang tinted da tatang. Anya? Awanan na aramidak narigat met gayam akasarsarita dagijay at tao. Manungay ti pangilako yu iti balayo na natere. 600,000 marina nakong. Kurso na dami ngamin, nana. Gatangan nyo ano kayat yaw. Wen kumangarod, nana. Tapno saanan ang masapul nga agan anos kami iti pagnanaadan mi abalay ita. Ngam kas saan mabalin ahulugan? Mabalin latamet, nana. Ngam mauray yu kade no bilang. Ikan na kami iti uray manu abulan da kumpliton mi ti 600,000. Mabalin latamet. Basta saan mabayag unay takasapulan mi ti kwarta. Wen, nana. Kano manugot kayo. Mabalay nga agnaad kami ni Jai. Ne, apay ngay nga agnaed kayo kat saan pa'y mat anabayadan. Agbayad kayo kumapay Saan abali ata sure buyer kami, mat, nana. Awan pagdanagan yaw. Wen angam narigat mat no agnaed kayo kat saan pa'y anabayadan. Sigurado matlaang agatangan mi, nana. Malah, takasaritak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anyamat ti may bagada. Anya ngay, imanlugot ka din ni Nana Tere, Marina, bakit? Ay, saan pa'y nga rod lakay? Nay, apay ka no ngay. Imbagam ko mga interesado ta iti balay nga ilaklako na Imbagak, ngam di na kayat nga agnaed ta no saan pa'y anabayadan. Bayadan tamot lang mo. Saludsudak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anya ti maibagada. Kung kunanamot kanyak itay. Bareng umanugot dagiti anak na. Sapay la ko mga rod takas talakay. Sapay mayat day di abalay. Pudno day talakay. Magustuak unay ti disenyo na ka. Anyat ko nayo, tatang? Ilaklako ni Tere, ti may sa abalay da. Ay nawaw, apay nga ilako na, tatang. Awan mo't ngamin agnanaed, anak ko. Sayang mat ano ilako na. Kun kasapulan da kanu ngamin ti kwarta, iso nga ilako na beten. Day talaang adda bayar da. Dayta, tijak amaw. Kasaritak tuman, tanuawan pa'y, ibagak itigayim ko. Agbirbirok nga mindayjay itigatangan na abalay, tatang. Ay wana, napintas mo't kat ti balay nga ilaklako ni Nanam Atere. Adda bayar yo, Nana Tere. Adda nakisarita, ngam saan pa'y asigurado. Asino, Nana? Da marina ken sander na ko. Ay nawaw, dagijay nga agasawa manan. Adda ka di parikot. Kaano linulukot ni arami dagijay nga agasawa, Nana. Anyat kayat mo asawan na kong. Alis to lang nga agpa-reserve dagijay, Nana. Ngam no pa nagbabaya doon kat ay na awanan. Kat no kayat dapay nga rudon ti agnaed iti day di abalay kat saan pa'y mat anabayadan. Ay na, Nana, di yu ipalubos. Agkita kailangan iti sabali abayer. Nalaing-laang nga agsao dagijay nga agasawa. Ngam di damot laang kabailan at takderan ti bagbagada. Anya, day tati pudno, Nana. Awan pa'y may saasao dagijay nga agasawa. May sa akon kadagiti na biktimada. No kayat yo, ilako yu laangan itigayim ko. Sure buyer dayjay, Nana. Ala, ibagam nga rod itigayim mo takon-taken na. Una na, ibagak token ko, Ana. Narigat ti maadaan iti buyer nga ulbod. Ibagadan tumot kada kayo nga urayan da alone. Uray saan mat gayam approvan. Anya ngay, nana. Kumusta? Okay lang kade iti anak yaw? Pasensya kayo ngam saan mabalin ti kayat yu mapasamak, Marina. Ay nawaw. Apay ngay mat, nana.
No kayat yu ti agnaed iti dayjay abalay, masapul abayadan yu pay. To follow nga rod, nana. Diyak kayat ti to follow abayad. Amangan no inton madamdama ket aramidan yu met kanyak ti kas iti inaramid yu kinilane. Ha? No kasta, nagistorya dayjay alani kada kayo, nana? Wan, ket diyak kayat amabiktima akmet. Iso apasensya kayon, cash basis laeng. Saan amabalin ti to follow abayad. Saan matan ngay manugot ni Nana Terry, lakay? Ne, apay ka ngay? Wuna, ta sinugsugan dayjay alani. Ay nawaw, kasano sinugsugan nila ni bakit? Imbaga nila ni ti may papan iti dagada agatangan ta kumaide, lakay. Anya? Ay, makapaasar nga rod. Saan ta nga mo? Amangan kit din uninay nayunan na pay kit diti istoryana. Naglukon day dya babae? Kasaritak tuman. Amwag, nuan niya pa'y tiinpulpulong na ka ni Nana Terry. Apay akas jay matan ti pan nakisarita ni Nana Terry kanya. Ay wan, kasaritam tapno saan nga agruam bakit? Ay wala, isukit din ti mang dadaal iti plano ta. Saan amabalain, lakay? Mapanak tumot iti ayanda na nateri. Barang agbaliw pa iti kapanunutan na. Kat ila ko nalatta ti balay kadata. Wen, lakay. Saan ta mapukawan iti namnama, aging gaasaan pa'y analako dayjay abalay. Naimbaglaangan ta nasabat ka, kontrabida a babae. Naa, ulitin man timbagang Marina. Kontrabida ka, kunak. Apay adadadaulan da kami ka ni Nana Tere, ah. Saan mo ta? Ay, nawaw. Ni Nana Tere mismo tinangibaga kanya. Nagistorya ka, isong amo na tinapasamak ide. Nagistorya aklaan mo't dakas ka di aya. Amo ka, di mo kaya't agatangan may dayjay abalay. Ay na Marina, madiman ti kasta agalad yung agasawa. Diyo sayangan ti oras kan banog ti padayo a tao. Makonsensya kayo mo ta. Di kay agbalin a perwisyo iti padayo a tao. Ay, nawaw. Nalaing kay laeng ngamin nga agsao. Uray diyo kabailan atakderan ket nagturod kayo nga agkari. Ay, agtal na ka man sila. Ulbud kayo pa'y kanlakay mo. Tinaibagayo kanyak ide ket adda urayan nyo ang mairilis alon nyo. Tagayam, saan ang aproban? Naimbangal daw yun, Nana Terry. Kastabat kan kasandar. Anyat masapol mo. Imayak ta makisarita ak, Nana. No ti balay ti gagaram. Addan nakasarita mi abayar para iti dayjay abalay. Ay nawaw, di mo't imbagami kada kayong interesado kami. Wen, ngam na dismaya ak itinangag ko. Apay ngamin apat-patsin nyo ti sausawang da alani, Nana. Narigat ti agtalak, Sander. Anya? Saan lang gayam anilani tinangaramidan nyo iti kasjay? Aduda pay. Talaga nga ugali yun ti agulbud iti padayo at tao. Madi ti ugali akasta. Nuan niya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Talaga ka ding awanan agbaliw, Nana. Awanan. Narigat ti agtalak iti tao nga awan maysa asauna. Awanan bakit? Ila ko da kanumod day di abalay iti sabali. Ay, nawaw. Asino ti bayar da? Day tatisan ko asinaludsod. Basol nila ni nuapay akastoy tinapasamak. Narigat tagtalag iti tao nga awan may sa asauna. Kunakit din ni Nana Terry kanyak. Talaga mabusurak iti dayjay alani, lakay. Ay mawan maramidan ta bakit? Uray kayat tagatangan day di abalay. Saan mo't akayat ni Nana Terry? Dakkel ti epekto tinaraaramid ta. Bakit? Ay, awanan ti arapaap ko amaaddan iti napintas abalay, lakay. Nagdamot lang basol ta bakit? Ay, nawaw. Apay abasol ta kat nilani mat tinalaing an nagistorya. Pudno mo timbaga ni Lani. Saan ta tao akasarsarita? Nagbalinta pa'y ngamin nga ulbod. Iso asaan ta mababalaw dagiti tao no adda maibagada. Ay, una yon ti kastoy ang mapaspasamak, Sander. Ti kasayatan laeng nga aramidan ta ita. Kat ipanagnag ta nagbalbaliw ta. Bakit? Saan tan nga agulbod? Iti kasta, agtalagmanan ti sabali a tao kadata. Ay, nawaw! Sakbay
Apay nga agsao ka, siguradwam akabaalam atakderan ti ibagbagam. Di ka agisawang iti inuulbod, tapno saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iso dayjay tinobyom, sika, Cindy. Wenanti, apay ka di? Ay nawaw, apay adayjay pay laang matawali ti inaklon mo. Saan kat anijak ak aruba me? Niwali ti ay ayatek anti. Di mo amo ti agpilay kaanakan. Agpada kayo iti ina makabsat ko. Ni, apay ang nairaman mananday dinanang iti saritaan anti. Mano atawanan tinapalabas sipod pimusay day dinanang gapo iti sakit na. Wen, awanan ni Manang Merce, nga may samot day dya adina amo ti agpilay. Agasam nga'y taadabak na nga agdatdaton idikin kwa na. Ngam ni tatang mo pay laang matapobre ti pinili na. Saan laang mat-akwarta ti pakakitaan itinapudno a panagayat anti. Wen ngam anyan tumot ti agbalin abiyag mo nga'y no dayjay awali ti pakiasawaam. Nagadalam kumamot ten ati napasamak iti inam. Awan mat basol ni tatang anti. Basol na ata na pubrikat nga rod. Kaasi ni nanang mo ang makitang tangdan idi si bibiyag pay daytoy. Ni anti mat, nabayagan dayjay. Diyo kumamot pagpupudutan ni tatang Anyamot, tandi kas diyang imbagbagam iti ka anakam si kason niya. Ay nawaw, apay kadimanan aya, Joseph. San amay parbang, ti kas diyang insawsawang mo. Ibagbagak lang ti pudno iti kaanakaklakay. Awan basol ni Manong Hidalgon niya. Ay na, di mo amot tang abom sika. Panagkunam ka day, kat maragsakan ti kapsat mo, iti kas tangar aramidom iti asawa na. Ay na, awanan bibiyang ko. Tinapatag kanya kat naibagak ti kayat ko nga ibaga. At damatan kadakwada numasaktan da. Inton madamdama, gumura da kang ka. Okat, anya kumaita no gumura da kanyak. Agpay sumat ibagbagak. Kasken ka, at damot riknada ang masakitan, bakal. Ay pangasim man, di mo pakibiyangan ti aramidag. Kontrabida ka man ako na kon, Joseph. Inaramid ni Manong Hidalgo ti ameng, para iti kabsat mo, idagsaksakit da itaw. Pinagadal na pa iti anak da. San mo't laangan anang asawa iti sa balay, idipin musay ni Manang Mersey, taimpamay sana ka nga raw ti atensyon na iti anak da. Ay basta, San kamot abulsek, tapno di mo makita dagita ang sakripisyo na, bakal. amom ni Walay, Mari Elena. Wen mare, apay niwali. Isumot gayam tinobyo ni Cindy akanaka. Ay nawaw, maan-ano kumano isot nobyo ti kaanak ka mare. Kaslamat lang ni nanang na. Di na mo ti agpili iti lalaki. Si kakit di mat marison niya. Pudnumat. At dabak nang agdatdaton idikin kwa na. Ngam di nakit din inaklon. Dayjay pay lang mat ahidalgo tinakiasawaan na. No saan ani Hidalgo tinakiasawaan ti kapsat mo? Awan ko manisindita. Wen ngam no dayjay abak nang tinakiasawaan ni Merce. Saan kumamat nagrigat idi si bibiyag pay. Kas makita ket responsable nga asawa ni Hidalgo. Iso asika, di mo kumaguraan ti asawa ti kapsat mo. No may papanmet iti panagpili ni Cindy iti pakiasawaan na, di mon pakibiyangan dayta, mare.
Ang dandaras mo tapi manaw ni ipagsonya iti nakita nak manang Elena. Wen tada kayo manen iti putot mo tisang kaistorya na kanya. Ay nawaw, apay ka numanan manang. Madlaw nga aging gaita kat gumurgura ni ipagmukan ka. Aha. Awan mo dakas nga aramida ken kuana manang. Day tangarod, jak mo't maawatan day di agayom ko numaminsan. Naamuan na laang aniwali ti nobyo ni Cindy akanakan na. Nagadumot ten nga ibagbagana. Ay nawaw mo't ni ibag. Sa bali nga rod ti ugali na, ang di mulatan ikaskaso. Ay, anya nga min ti umay mo gatangan. Asin ken mantika ko ma. Ala, agpili ka no anya ti brand akayat mo, ta isupot ko. Ni Uncle Joseph mo't day jay tatang. Isungag paiso Cindy anak ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo ngay. Ti may papaniti ka sa hangay na inton Huwebes. Imbitado kayo? Wen, isa mapanta anak ko. Ibagam ken wali ta mapantayo. Ay nawaw, saanan tatang? Nay, ape asaan? Adda ni Auntie Sonia ijay. Amangan numapan tayo, kat kumkumpurmi manen ti isaw-sawang na dita apagsakitan tinakam tayo. Ni uncle mo matag birthday? Pagustuhan tayo kuma, tapno awan mo't may bagana. No siya, saan akon amapan tatang? Amangan no Ay nya. na tatang, panunutin nyo mo't tibagiyo Numapan kayo ijay, kat ibabain na kayo ni Auntie Sonia. Isupay manenday ta apagsakitan tinakam nyo. Maasyan kayo mo't itibagiyo. Agyaman ak launay, tan nakaumay ka manong hidalgaw. Awan na nyaman na, abirat. Rugyan tayo na tagluto. Pansit laan, ti saan pa naluto manong? Sige, siya kung di makaamoy ti bansit. Ni ka nakansindi ngay gayam manong. Sana makaumay itak. Ay nawa, apay kanungay. Awan pa'y magtrabaho na. Ay ko adda ka nung kami napatiga pag nana. Day tala ngagpaisaw. Di bale tada akmut a representative me. Wan mat di ala, mangisuputak tulangan itiramanan na, manong. Apay, anyat aramidan day ja Hidalgo dito'y balay si ka Joseph. Ay nawaw, kasangay ko itabakay. Imbitado na abirat. Ay nawaw, ambom akagurgurak day ja tao. Pinaumay mo pa'y laang mat dito'y balay. Amati ka na kanta day jay bakit. Madimot, ano saan tayo idang imbitaan? Ay na, makapaawan ganas ka mat. Unay kan bakit? Saan ama iparbang ti kasta pa nagsasaom Inton sumaruno, sakbay nga agimbita ka. Saludsudan nakpay nga umuna, tapno amok mat. Na Tanay, mabigbigla langan ka dagiti sumangsangpot a bisita. di sang kapay lang arong rumwar mo kasta mo lang. Na, anyat kayat mo mapasamak. Ipupok ko ti bagay dito'y silita. Kasano, nakareklamo ka ngamay. Saan asyak ti pagpungpung tutam nay? No si kamot nga tati pangaramidan dagiti kabagyam iti kasta. Anyamot nga tati marik ng bakit. Ibirbirok mo ti pangguraan dakin ka. Sonya, ibag, agpakada ako. Agyaman aklaw na itinaimas amakan. Ay nawaw, saan asyak ti pagyamanam? Tinalaing nga asawak ti kasaritam, ta isumot ti nangimbitakin ka ditoy. Ha? Ni Joseph ti nangimbita ditoy ken ka, saan aya? Isungag pa iso ipag. Nukas tangarod, iso ti pagyamanam, saan asyak? Ne, napudot man ti daram kanyak ipag. Sipod pa'y ide, napudutan ti darakken ka. Diyak mo, nuapay anaturod ka nga umay pay lang dito'y balay. Ammom lang aruden akagurgura ka. Kumusta ti kasangay ni Uncle Joseph, Nana Elena? Damag ko kat di maray kayo. Wen, okay laang mat nakong. Di kamot ngamin imay. Wen amangan no addamanan maisawang ni Auntie Sonia. Ibaganan tumanan akas na akin ni nanang adina ammo ti agpili iti lalaki. Kinapudno na, pinagsasawan na ni tatang mo iti kalman. Ni, awan mo't nadakdakamat ni tatang akas na kanyak nana. Di nala siguro kayat amaamwam Anya manen ngay timbaga ni Auntie Sonia kenkwana nana. Nagturod ka no anapan ni tatang mo ijay. Kat amuna mo't akagura launay ni Auntie Sonia. Kunaktumot ngamin kin ni tatang. Timulong mo't anagluto ni tatang mo. Ngamjak man amukin ni Antim. Agbalan sanday jay. Apay adiyo imbagbaga kanyak tatang.
Ti may papanitian niya, anak ko. Pinagsasawan na kayo kanumit ni Auntie Sonia idikalman. Ah, ay, ko, anak ko. Ibagayo man tipod no kanyak tatang. Kasino mo tinangidanong kang ka? Ay nawaw, saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan, kat nupudno tinadamag ko. Badmudla siguro na antim. Isukas jay na, anak ko. Ti ibagayo kit di, talagaan natangsit ni Auntie Sonia. Di mo latan ni kaskaso na antim, anak ko. Jak ipalubos akas na ti aramiden na kada kayo tatang. Ay, di ka makiab-aba, anak ko. Di mo panggapun ti agibalas. Saan ko amay kariday tatang? Dumteng to ti aldaw amarik namit ni Auntie Sonia tikas iti aramiden na kada kayo. Ah, ay, sus, mali ah. No awan respeto na kada kayo akas asawa ti kapsat na. Irespeto da kayo kumamit kas tao. Anya di nadamag ko, sindin akong. Agkasar kayo kanumutan kiniwali anobium. Ay nawaw, nakadamagan nyo, Nana Elena. Iti kasinsin ni Wali. Amoy mat gaya man, Nana. Iso kumati umay ko ibaga kada kayo kat. Imbitado ak. Una na, limitado lang ti bisita nga imbitaan mi. Pakaangayan ti kasaryo aya, di tabalayo. Saan na? Iti may sa a resort ijay sentro. Iso at talaga limitado ti bisita. Mayat kit di dayta. Iso laang mat ngamin ti kabailan mi, Nana. Saan mi akabailan apakanan ti intero a barangay tayo? Saan adakas ti agbalin a praktikal na kong? Tinapatag kat tinapudno a panagayat yu kiniwali iti tunggal maysa. Kan saan kayo a mailumlum iti utang? Amo ka di da Uncle mo Joseph ti may papaniti kasaryo kenwali? Sindi, anak ko? Ni Uncle Joseph lang ang tinangibaga ak tatang. Isula ang timbitado iti kasarme kiniwali. Ay nawaw. Kasanungin ang timson niya. Uray saanin nga umay, ta saan mat lang nga imbitado. Ay sus, ang mga nagsakit tinakam na kan ka, anak. Ay natatang, no imbitaak, ang mga no di na matipulan tingiwat na, kat adadakas ang maisawang na. Kasaritam tulatan sakbay amang rukiti kasaryo kenwali. Kat no nagrigat a kasarsarita ni Auntie Sonia, may mayat no saan tayo nga imbitaan tatang, taamangan no adda maisawang na amadi. Diyak kayat amadadaal ti special nga aldaw ko anya. Bato yung tigat-gatang, Joseph. Agyaman aklaw na manang Elena. Anya nga oras nga agrubat kayo ngay, kasar ni Cindy itakat. Saan kami adumaray manang? Ne, apay ngay. Delikado maglaang. Ang mumut ti ugali ta asawa ko manang. Ang mga no dadaulan na lang ti special nga aldaw ti kaanakan may. Wen ang, Maawatak no apay asyaklaang ti inawis ni kaanakan sinday. nukas na, saan nga imbitado ni Marison niya? Saan manang? Ganabon na. Tapno ammo na tirik na. Aramid na lang amin tikas jay kag. Awan mat ni Mari Elena ijay balayda. Awan tadimar ay iti kasarda sindi kinwali. Ay nawaw, anyat ko na lakay. Kasardawali ka ni Cindy. Wan, ita ti kasarda. Na, apay ngay, ajak amo ti may papan iti dayta. Gabuta saan ka nga imbitado? Na, naglukon dagita at tao. Apay ngay, asa anak nga imbitado. Ti ugalim ti makagapo bakit? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta ngay naramid da? No saan ka nga imbitado, saan ko mga agsakit tinakam mo? Tamo mait, asaan anasaya ti panakilangan mo katakwada? Kat, may parbeng nga raw, ti kasta ngay naramid da. No para iti peace of mind da, maiparbang laang bakit? Nang runa pa'y kasarday jay. Na, takanunungan pa'y lang ngamin, ti dakas nga aramid da. Siyempre, saanan nga ubing ni Cindy? Natural, isakit na mo iti amana. Saan mo't mabalin abaybayan na ti kasjay at ratom iti amana? Kumusta ti kasarda Cindy? Mayat mat, Marison niya. Simple lang, ngam nag-enjoy kami mat. Naimbag ka pa'y maray. Imbitado ka, iti kasar, ti kaanakak. Ay, kwa mare. Ngam siyak akabagyan da. Awan, didak mat inimbita.
Mabuteng dalaang siguro, mare. Ay nawaw, anya ko matipagbut nga dangay. Mabuteng dano ag iskandalo ka. Kan amangan no saan da komportable kan ka, mare. Nang rona pa'y katkas jay titratom iti ama ti kaanakam. Ahaw, ti ko namkit day, timmang sitda. Ay na, mare. Masapul nga agsarming ka nga umuna sakbay nga agsaw ka. Naa, Nasaya at ti panagpuspuso dagi jay nga agama. Talaga laeng ket di ama di tirik na ni sindikan ka. Takas jay mo titratom iti amana. Iso asaan da ka nga inimbita iti kasarda. ahaw, jak ammo kadagitang agama. Kan may samare, in marmarites mo ni waling asawa ti kaanakam. Ita, nasakit tinakam mo, ta saan ka nga imbitado? Nagkasar kayo matgaya man iti nobiom, sinde. Wen, auntie? Di nakman awagan iti ante. Anya ngay nga rod ti kayat yung nga iyawag ko kada kayo. Ante kun kunam kanyak, ngam sa anak mat nga imbitado iti kasar mo. Kinapudno na, inaramid ko laang ti kasjay para iti amak. Naa, saan ko mat adangran kat ti amam? Amo yun no kasano nga itrato yun ni tatang, auntie. Jakmat kayat abastusin nyo ti amak iti special nga aldaw ko. Anya? Pasensya kayon Ngam masapul a protektarak ti amak akagurgura yu launay. Ay nawaw. Kagurgura yu ket awan met dakes ngar aramiden na kada kayo. Ne, ni Manong Hidalgo day jay Isuman nga agpaisaw. Sa dino nga ti papanan na. Diyak ka mo Ay, mabitlang. Isardeng mo man pa'y tilugan lakay. Ha? Apay ba kay? Wen tano paawi den, di ilugan tan, tapno saan amabanno ka magmag na. Sa dino ti papana, Manong. Ne, da kayo magkamison niya. Agawid akon. At dalain tulod ko iti ayan tigayim ko. Ay kat lumugan kan Manong Hidalgo. Ne, saanan? Amangan ko nak numataktak kayo pa Saan madgit day, tapaawit kami matlangan. Lumugan kan, tapno saan ka amabannog amagmag na. Sapay nagbara ti panawon ita. Lugan met daan ti Sonya day jay. Wen anak ko, intuloddak dito'y balay. Ni, anyamot ngay tinaknakan ni Auntie Sonya. Simming putmut kada kayo, tatang. Wen nga rod, nakaamiri siguro mo't anantim. Nasaya at mat ano kasta. Nasaya at mutlang ti panakisarita na kanyak itay. San akas ini akas laagong, ungit no kasta akasarsarita na. Husto ata bakit matan. Amuna ti husto kan saan. Maragsa ka nakunay tatang. Tanasaya at matlaangan ti panakilangan na kada kayo. Sapay la kumaatag na nayo ng dayta. Sigurado daytan anak ko. Niwaling ay. Nagbalon tatang. Ijayon amangal daw. Kasta niya. Mala, agmerienda kayo no mabisin kayo. Addain lutok a bananak yung. Ay, nawaw! No kayat mo a respetuan da ka, respetuam mat ida. Tratuam ida itinasayaat, tapno nasaya at tumat titrato daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Simbangpat ka maggayaman, bakit? Kasangsangpot ko laang lakay. Nagatang mo ka di mo't laang tigagaram di sentro? Un lakay, kumpleto. Nasayat man no kasta. Tapnosan ka nga agsubli-subli di sentro. Sayang tiplete. Ngimina pa'y samot tiplete ita. Ngimina tanangina pa'y mati krudo. Ngumina amin nun. Ngumtisweldo tayo. Saan mo't naman ayunan? Naimbag ko nam nakalibre ak itay. Agpaiso? Un, Asino tinangilibre kang gangay? secret. Ay nawaw. Adayamot kasta. Basta nakalibre ak itiplete itay lakay. Awan na gastos ko. Uray piso. Ngay, apay ngay. Kasla kurang mati koleksyon ka. Napuno mati lugan itay. Wanaw, at dangadasan ang nagbayad kadagiti pasahero. Ay, ato yun tigat-gatangam a soft drinks kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Kasla na unag mo ti pampanunutin na. Di mo't sumumbat. Ay, ulitek manin ti imbagak. Ay kabsat, ato yun ti soft drinks agat gatangam. Ay, agyaman na klaon ay kapsat. At dansamot parikot mau. At dangarod kapsat. Italaan adlaw ko akurang ti koleksyon ka. Sapay agbayad ak iti boundary ita. Ay nawaw, ang mga nuadda saan ang nagbayad kabsat. Day tangarod kapsat. Dakmatin na si putan no asino. Sayang mo, oray may salaang ti saan ang nagplitay. Dakkel aba nagdayjay, nang runak at adayumot dito'y lugar tayaw. Wingarod, isupay ko maamaigatang iti pang kusina. Inton sumarunaw, si putam kabsat. Lugi ka ano saan da nga agbayad, nang runa pa'y kat nanginalat ti krudaw. At dapay boundary anasken abayadam. Agpasentro kami kan pare Jose ita bakat. Sapay adamot gagarak ijay sentro ita. Agpasentro ka nga rudmanan. Wen lakay. Sikalat nga rudin tagpasentro. Ilistak dagiti katangag kuma. Kasi kapay lang ti makaam mo agumatang. Wenen tapno makatipid tamat laang. Anya nga oras nga grubot ka? Agdigo sa klabiit. Mapan ko man idrap dagiti order da kanya. Naurnong man nga minun. Awagak nga rud ni pare Jose. Ibagak asa anak ang matulong agpasentro tadda kamatan. Wen lakay. Ilistam laang no anya tigatangag tapno ammo. Makatipid na no siyak tagpasentro. Adda nakatugaw iti abay mo, Mari Ame. Awan, Mari Janice. Dito yak nga rudin nga agtugaw. Sige laang. Anya nga oras ti rubat tayo. 2:00 ka no. Ngam numapun no adagos tilugan, masapsapa tayo. Bareng mapuno adagos iti kasta makaawid tayo. Tapno saan tayo amarabyan. Wen nga rod, isupay mat ti malpas at trabaho. Ni, kasla agtudo manon. Minalumat nga minan no agtudo. Mangrugin ti rainy season. Ay, pitak man nga ruden ati pagnaan. Wen nga rod sapay saan asimintado ti kalsada nga agturong iti ayan tayo. Amo pa'y no kaano nga ilupas daday jay afot ta. Nadlaw da nga ta sa anak pa'y anak kabayan. Tinasayaan. Aguli mo kaklatan dito Di bali taado kami mat anaglugan. Sino pa iti san anak kabayad dita? Kabayad kaming tato. Si Kangay Mari Janice, Jack pa'y nakita ang nagbayad ka. Anyat ko ng Mari Ame. Agbayad kan Mare. Dandan ni tayon sumangpet. Agbayad kan tapno malpasen. Agsingsingiran ni Tata Sabado. Ayun. Apay day jay. Nalipatak mo tin. Tata. Mano tiplete ita? 150 pesos laeng nakaw. Adto'y tibayad ko, tata. Agyaman na klaunay nakaw. Makapasurunmat dahito ang Mari Ami. Kontrabida na unay met. Imbes ang maka 1, 2, 3 mandataon. Awanan anabuking metin. Di ka agkusilap akasta Mari Janice. Impalagip ko laang mati pamasahin.
Kompleto timpagatang kuken ka, ami anak kaw. Wan nanang, at to'y ti resibo. Awatan nyo. Ay na, agyaman na klaunay anak kaw. Naimbaglaangan tada ka nga ibabaon ko. Awan anyaman na nanang. Aywun gayam, ni tatam asabado ka day tinagbiyahe. Wan iso nanang. Danda ni ag 1, 2, 3 nga rod ni Mari Janice itay. 1, 2, 3. Danda ni saan nga agbayad iti plete na nanang. Anya, Naimbaglaangan at adaak ang nakakita. Agul ulimok tumat dagiti padak a pasahero. nukasta. Adda nga agpaisaw dagiti saan nga agbaybayad iti plite. Iso anak ko na ni tatam asaba daw. Akurang ti koleksyon na idinaminsan nga aldaw. Una yun dagita akalugaran tayo. Di damot panunutan dagiti drivers. No sa anak ang nagsao itay, awanan nag 1, 2, 3 day a Janice. Uray siya, kagurak launay mo ti kakastatat tao. Naimbag kumaano kasarita da nasaya ti driver no awan kwartada. Saan mat nga road taagul ulimak da nanang. Kontrabida launay dayjay nga ami. Ha? Ay no, kasangsangpad mo lang napudot man ti ulo mo Janice, bakit? Kasano, kat kunamlan asino no agsasao. Anyat imbaga na pagsaksakitan tinaka mo aya. Imbes maka 1, 2, 3 akitay. Awanan taimbuking nakmutin. 1, 2, 3 ko nam. Saan ka nga agbayad? Iti pamasahe? Un, gapo iti kinarigat ti biyag. Na, panagkunam kadigat na saya ti aramid akasta. Kas jay laeng nga rod ti amok apamuspusan tapno makatipidak lakay. Di ka mabutang iti karma ako na aya. Ay na praktikalak laeng atauan niya. Makapabusor ti tattao akas kini ami. Kontrabida talaga. Diya ka mukhang ka. Pakabas-basulam di kas ng aramid mo. Switi kang matan ti pada matao. Itan niya aga po ngamin, adi ka agbayad iti pletem. Agyaman na klaunay iti naramid mo, iti napalabas alawas, ame. Anya nga inaramid ko, Tata Sabado? Agyaman nakta sinitam ni Janice. Ay nawaw, small things, Tata. Saan nga small things day dyan niya? Nukas kanya ka driver. Dakil at tulong day kada kami. At da ngamin dagiti pasahero ang mahilig nga ag 1, 2, 3. No danduma, di mimutin masiputan ng runa no adu ti pasahero. Inton sumaruno, agsingir kayo asigo den, sakbay nga agluganda, wenno sakbay a bumabada iti jipyo. Way, kasta ter aramidin mita. Nasaya at mat ano kasta, tapno adamot sukatiban yung agpaspasada Way nakaw, nakunampay. Dakilan ti 150 pesos kada kami. Nang runakit nanginapay mo't ti krudo, kanadapay boundary anas kan abayadan may. Tas saan mimot ako ko ti jeep nga iman maneho may nakaw. Makapasar ka mat bakit? Ay nawaw, anya man ang tibasol ko, obet lakay. Wana, taga po iti aramid mo. Siyak matan ti kantsawan dagiti kalugaran tayo. Anya? Asawam diya mahilig nga ag 1, 2, 3 niya. Kunada, sada agkatawa. Basol dayjay nga ami Si kakit dimot nga mina. No saan nakasinita iti daydi nga aldaw, di awan ko mati nakangag. Sapay ado nga agpayso ti pasaheros idi imbaga na ti kasjay kanyak. Sigurado asikamot lang ti pagsasaritaan da ita iya parataan. Nagbayad akmet iti pletek iti daydi nga aldaw Saan kumot ngayon tarayan? Wen, nagbayad ka ngagpaiso. Ngam inuray mo pa'y laeng nga damang sitaking ka. Naa. Anya tigatangam, Janice. Sa anak agumatang nanawena. Ay nawaw. Anya nga ro tigagaram ngay. Kaya't ko makasarita ti kontrabida nga anak yo. Ay na, awan ni Ami dito'y balay ita. At danapanan na. Anya? Napatag ka diti bagam kenkwana. Napatag anana. Agsublikan tulaangan inton malaem. Tapno makapagsarita kayo iti personal. Ay, saanan? Da kayo laangan ti pangibagaak iti ibagak kumakenkwana. Ha? Ibagayo nga inton sumaruno. Saan nga amin abanag kat masapul apakibyangan na. Saan aday tamangibabain iti pada na atao ti paglaingan na kunak tumag. Ah,
May papan ka di dayta, iti panag 1, 2, 3, iti napalabas alawas. Wan, nana, mairamramanan nila kay ko amakan kantyawan, gapo iti dayjay nga ami. Apay ani ami ti pabasulam. Una, tano saan na ko mga imbuking iti dayding aldaw. Di saan da ko maamaamuan ti may papan iti dayjay abanag. Ay nawaw, concern lang ni ami kadagiti drivers. Iso akas jay tinaramid na. Katsika, di ka ngamin ag 1, 2, 3. Bayadam ti plitin nako. Imay ni Janice dito'y balay itay, ami anak ko. Anyat imay na imbaga, nanang. Sapsapulan na ka, tadda ka no pagsaritaan nyo. Pagsaritaan, may. Wan, anak ko. Ay nawaw, maipapan itian niya kanumat, nanang. May papan iti panang sitamken kuana. Ah, idi plano na ti ag 1, 2, 3? Wan, maasar launay ken ka. Takantyawan da kanuma ngaminin nila kay na. Apay amaasar kanya, kat sinitakla ang matnanang. Nasaya at matiimbaga kenkwa na ididay nga aldaw. Saan kumat nga inbabain? Ngam nasakit nga rod tinakam na ken ka anak ko. Agar aramid bandaytan ako nakon. Inaramid ko ti kasjay ta maasya na kadagiti drivers, nanang. Ken maysa, saan ama iparbang ti kasjay nga aramid na? Apay kit din asaan nga agbayad iti pamasahin na? Da kayo man gayam tinagbiyahin, tata. Wen tabi simot ni Marlaw. Di nakanupay masangot agbiyahe. Iso kapilitan na nagbiyahe ak. Tapno da pagluganan niyaw. Ayun, agbayad ak gayaman. Oh, bayad ko, tata. Agyaman ak. Nakabayad ako na. Amangan no inton madamdama ket addaman mangeg kuditan. Ha? Amangan no addaman pasahero yu akontrabida dita ket apaan nakitdi. Ay nawa. Si kakid di mo't na kong. Apay ko mga apaan da ka ngayon no awan mo makagapaw. Ay natata, saan tayo akontrolado ti taray ti panunot ti tunggal may sa kadatayong. Nang runa pa, numatumpungan tayo dagiti tattao a bida-bida akunada. Kumusta nga itata? Okay lang mait amin na kaong. Nakitak na inlugan yun ni Mari Janice itay. Ay wen. Siyak tinagluganan na itay bigat. Nagbayad ka di iti pamasahin na. Wen mait na kaong. Nang rugi iti sinitam ket itid na adagos ti bayad na. Nasaya at ano nagbain, tata. Wen nga raw. Isugayam ti may sa kadagiti kalugaran tayo ang mahilig nga ag 1, 2, 3. Siputan niyo atata, amangan no aduda pay. Wen na kaong. I-reserve yu man gayam ti Francis, tata. Adda kadwam nga gaway. Ada ni nanang, adalain lakad na apapeles. Agawid kami matlang inton madamdama. I-reserve yu atap no ada pagtugawan may. Sige. 2:00 nga grubat tayo Wen, tata. Di kay maladla daw. Tapno awan maibaga ti daddo maapasahero. Iti kinaado ti kalugaran amabalin ko amasalaw. Si kapay laeng Ay nawaw, ada ka di parikot, Janice? si kapay laeng mat abida-bida ti masalaw ko. Bida-bidamat nga ibagbagam. Pudno mat, kay kayat mo apabainan ti padam a tao. No maipapanmananday ta iti panag 1, 2, 3, pangaasim ta sardangan na kon. Awan oras ko amakiapakeng ka. Kalpasan ti inaramid mo? Kalpasan ti panangibabain mo kanya? Awan intensyon ko amang ibabain kang kanya. Anay ko, si kapay lang ti adaganas na amang sipat kanya. Daytoy mati para kang ka. Anay ko, talagang agburak ti darak ang makakikita kan ka. Saan asyak ti apaam kunak tumat? Inaramid ko lang ti amok amay parbang. Nay, ano taping-ping mo? Janice, bakit? Anya ko matibibiyang mo eh. Nalabaga mo. Di mon sa ludsudan no naan-ano kunak mo. Napudot man nga ti ulo mon. At daman nakaapam di niya. Iso nalabaga taping-ping mo ita. Ay no, di ka kadiag sardang si kang obet, Makiapa ka. Intuntutupan da ka. Siyak ti pagpupudutam. Kasano, ka nagadupay lang ay bagbagam dita. Gumatak man, Nana Wena.
Awan ni Nanang, ada na panan na. Sigamad ga, mami. Anya tiga tangem, kapsat. Ada karnit baboy yo? Ada, 380 ti may sa akilo. May sa kilo man nga rod. Mabit laang, ta isupot ko tikat gatangam. Aywan gayam, kumusta mat ng tipingping ni Mari Janice? No kasta. Sigat eh. Wen, siyak tinang sipat keng kwa na idi na minsan ang nagsabat kami di tadalan. Kunak tumay. Adda ngagpaiso nakaapa na. Kasano, kat issue pay laang keng kwa na ti panagsitak keng kwa na idi na palabas a bulan. Sinitak laang met, takas laawan plano na nga agbayad. Ita, guraan nakit din akasta. Pasensya mo ni bakit ko, ami. Numaminsan mo dayjay. Di na amo nga klunan ti bidot na. Wen nga rod, naturod pay la makiapa kanyak. Ibagam asar dengan nakon, talumaban naknukas jay ti aramidin na kanyak. Pon kapsat, bagbagaak ni bakit ko. At to yung tigat gatangam akarne, kapsat. Nakabaybayag kamot si ka obet. Sa dino tinapanamaya. Di mo't imbagakin ka gumatangak iti pangrabyan ta ita. Asidaglaang matitirsena ni Auntie Esther. Iti ayan da na nawe na tinapanak. Ay nawaw, apay anapan ka pay laang ijay. Una, tawan karni ala ko na anti-Esther. Amom lang arudan akagurgurak ni aming nga anak na. Ay na bakit? Aguli magkangaminan. Tapno di ka mapabainan akarkaro. Kasano ko mga aguli makak? Katsyak mo tinaibabain iti kasjay nga inarami dayjay nga ami. Sinitada ka laeng takamalit aramid mo. Kat imbis nga agsakit tinakam mo. Pagadalam kit di kumatipan ng sitanakin ka. Tainton sumaruno, bayadam ti pamasahim. Kat, isometer aramida kita. Ay kat nasayat, ano kasta? Bakit? Agbayad ka nga may ni tiplete. Tapno saan da ka asitaan ti padam a pasahero. Na, Kan lumabalin, bakit? Agtalnakan. Isardeng mo ti makiap-apakin ami. Takasano amalipatan dagiti kalugaran tayo ti inaramid mo, no sumanao ka pa'y laang. no aguli maka. Awan nga tamat mangag ko. Agsardeng damat nga ta, amang kan-kansyaw ka data. Agsardeng daman kan saan, nasaysaya atin tagulimag, tanalawag nga dabasol mo. Awan laban mo kan ami. Iso pagadalam latan ti panang sitanakin ka, bakit? Ay, nawaw! At daman makakitkita wenno awan, aramidam lata kumati maiparbang. Bayadam ti rumbang abayadam. Takas kunada nga rudan, honesty is the best policy. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kat, sa dino ngayon ti ayan ni Jobert itamari maten. Nagawid iji balay da amare. Naimbag ano bagbagaan ni nanang nang. Ay na mare, uray anyat aramidin ni Jobert. Imposible abagbagaan ni nanang na dayjay. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Uray saan nga agpakpakita kada kami mare. Sapay adda anak yu. Siya kun ti makaamoy ti anak me. Isumot laang asaan ang makadesisyon ni Robert iti bukod na. Masapol nga adda ni nanang na. Ibagam ata agsustento lat na. Pangalaan na kuma iti sustinto na, katawan mo nga trabaho na mare. Useless dayjay a lalaki. No kaano met nga addan anak yu, si madot met. Nagagat met dayjay idi awan pay anak yu.
Pamarang na lang dayjay mare. Agin gagagat tapno laang saan ko apanawan. Dito'y balayo mo't gaya, mainti pag nanaidan ni Jobert kabagays. Makabulan na dito yan, kabagays. Ay nawaw, apay mo't apinanawan na ta ginana kabagays. Una, tanakang yung ngiwat ka no ni bakit na. Anya, Isumat ti istorya ti kaanak am kanya. amangan mo't no day naramid na asan na gustuhan ni bakit na. Ay, jakam mo kabagays. Sana kun nga interesado no may papan iti day taabanag. Ibagam iti anak mo, taagawid iti ayan ti aginana. No dadida nagkinawatan nga agasawa. Maala pa'y dayta iti nasaya at asalitaan. Ay, sana kaya ti anak ko ti agawid ijay kabagays. Kasta nga rudain, panawan na ti aginana. Si kakit di mo't kabagis. Natural. Agawid dito'y balay tasyak ti inana. Asino ay ati pagkamangan dagiti anak tayaw no adda parikot da. Da tayo adadakkel da. Sana ya. Happy Mother's Day, Mari Matet. Agyamanak mare. Nakita ti shared post mo iti Facebook. May papan iti useless nga asawa. Para kadagiti amma, adida amot responsibilidad da dayjay mare. Amangan no mapasagidan ti katugang Mare. At damutan kan kwa na amare. No mapasagidan, kayat asawan dayta para kadakwada dayjay a post. Sa bagay, pudnumatkit di ti caption mo. Narigat nga agpayso ti maadaan iti asawa. Adi nakabailan ti agdesisyon iti bukod na. Ken, sadot pay. Useless kan sakit ti ulo ti ipaay ti tao akasta Mare. At least ita api manaw, awanan pagsakitan ti ulok mare. Madlaw kong arod Mare. Medyo limukmag ka. Kan blooming ka ita. Wen ata makarelax tamet uray kaskasan mare. Saan da kayo akinuntak ti pamilya ni Jobert? Lumanabas da nga agi na dito'y balay idi na minsan ka. Saan apulos mare? Awan bibi ang dagijay kada kami, iti anak ko. Nakita yung ti shared post ni Matet, nanang? Ay nawaw. Anya a shared post na anak ka. I-search yung tinagan na, tapno makita yung nanang. Diyak maguston ti kapsyon na akas jaya. Madlaw ada tao ti paspasagitan na. Kita man ti ibagbaga manakaw. Mabitlaang ti search ko nanang. Kumporme mo ti ipupos da ya babay. Day tangarod nanang. Ibabay na pa yung da tao. Kunamlan asino a perfecto mag. At day nanang. Basahin yung ti kapsyon na. Nariga ti maaddaan iti useless nga asawa nga awan sarili a desisyon na. Ken awan plano na para iti pamilya na. Ay nawaw, apay kastamot ti ipupos da ya babae. Aguray ka man tagkomenta kiti post na. Marmarwam day taa. Hello, Matet. Anyat masapul yu ante. I-delete mo man da ya nga in-post mo. Anyat ko na yu ante. Saan kay amangag? I-delete mo da ya in-post mo. No di mo kayat amapanak di tabalaya. Ay nawaw, saan apara kada kayo dayjay apos ante? Para iti anak yu dayjay. Talaga adi kag pampanunutan niya. Tasyak pay, ti saan nga pampanunot ita? Ha? Pudno mag. Ay na ante, dayta anak yu ti ayan ti parikot. Apay ngamin nga apektado kayo aya. Natural. Siya tinana. Asinaw tinamnamaam apagpatulungan ki anak aya. Siyempre, kadagi tinaganak da. At dan iti husto nga edad ti anak yu ante. Bagbagan nyo kiti ngamin, tapno urnusan na matan ti biyag na. Di nakisuraw si kamatay. I-delete mo day jay apos mo. No di mo kayat nga ipos ka. Ha? Saan asyak ti kalabanaw? In-post na ka ti katugang Mare. In-screenshot na ti post mo iti Facebook. Nakitak nga rod dayjay mare. Nagturad mo day jay katugangam. Na-trigger manen iso akasta. Saan nga agpaabak dayjay mare? Asino kumangamin ti pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kun nakit din iti post na. Adda nag-comment mare. Awan pa'y Mare. Intun madamdama pa'y siguro. Apay ngamin akanunungan na ti biddot ti anak na.
Siyak pa'y kit di tipos na. Wan nga rod imbes ada kayo lang ang kini Jobert ti adda din na nagkinaawatan. Nainayon kit din ti katugangam. Pabida mo't amay saa. Ay, anyan ti kastamare. Agmamalas ka mo't. Malas ka iti asawa. Malas manun iti katugangan. Imawag nga rod ni nanang na kanya. Kaya't da nga idilit ko timpus ko. Imawag pa'y gayam kan ka. Apektado dala unay iso akas tamare. Para makita ano asino ti maibabain. Ipagarup da siguro akabutong ko ida. No idi kat nagululi makak saanan itamare. Apay nga impos mo ti manugang mo sika, Lolita. Wan tagin tuturod day ang manugang ko, kabagays. Agul uli magtupay ni Jobert. Day tangarog, agul ulimak ni Jubert. Iso anaturod day jay amatay. Ay, nawaw. Ang mga nagul ulimak ni Jobert. Ngayon, ang muna nga adabat lang bidot na. Di mo latan pakibyangan tar aramidak para iti anak ka. Asino ko matipagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kung kulang pa itipos mo. Pudnumag kabagays. No adda parikaut dagiti anak tayo. Kat masapul at tulungan tayo ida. Kiss to kiss basis, ako nada kabagis. No kasta nga apat agasawa, saan tayo na makibiyang? No kasta ti kapanunutam sa bali akmed kabagays. Tulungak ati anak ko, aginggat kabailak. Di mo ka din nabasa ti comment da itipos mo kabagis? Mamasboy ka no tanak mo. Chika bait, konsentidor ka nga ina. Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Awan bibiyang ka. Pagsarita taman ka na kan Jobert. May papanitan niya ang kalaryong. May papan iti parikot yung agasawa. Hindi pa'y akayat ka makasarita. Ngamjak kayat amang ngagninanang mo ti bagakin ka. Ta sigurado akong train naman ay. Anya ti bagayo ay ang angkal. Di ka kumaagdipindar iti inam ka anakan. Anyat kaya't yung asawan. Agdesisyon ka iti bukod mo. No adda parikot mo, sulbarem asikalaeng. Madingamin no makibiyang ni nanang mo. Kat apamot day ta tagasawa. Ni Uncle mo't inak mo't day jay. San adakris nagpatulong akin kwa na? Anya. Kasta ti imbaga ni Uncle mo kan ka? Wala na. Ay nawaw, talaga ang manakibiyang dayja at tao Masarak nga rod nanang. Ay, di mo patpat yun ni Uncle mo. Tawan am mo dayja at tao. Uy, nanang. Anya ko mga minti am muna no may papan iti kakastoy abanag kat awan met anak na. Awan manugang na. Nakunayo pa'y nanang. Nagsasaw. Kunamlan asino. No adda ibagbaga na kan ka. Di mo latan ni kaskaso. May samot dayjay asaan amakaw. Awat, ha? Nakita ka nagturong ni Kapitan Ijay Balay yung itay bigat, Mari Mate. Napan ijay balay mare. Ada napatag nga imbaga na kanya. Anya ti imbaga na, Mare? Nagreklamo ka no ti katuganga. Anya? Pudno day ta mare. Ay, nawaw. Talaga nga inaramid na ti impose na iti Facebook nga agkita kayo ijay barangay hall. Uwan mare. Agsasarita kami kano inton Martes. Ay, una yun day ta akatugangam. Kasano amasuruan jay anak na, nukasta ti aramid na. Isumatan ti makiap-apakan ka. Kaslaawan nga rod panunot na. Inap-apa na kalangarudin iti social media. Ipabarangay na kapay. Para makita mare. Ipagarup na siguro akabuteng ko ida. Di na pampanunutan asikat ti aggas-gastos para iti anak yu kini Jobert nga apo na. Ha? Awan mo't ngamin bibiyang na dayjay iti apo ko na mare. Ay, nagmalas mo't ti kasta, Mare. Malas ka iti asawa. Malas ka manin iti katugangan. Double kill, Mare. Lolita, usarim mamita utak mo. No imay ka ditoy, tapno umay nakapaan. Nasaysaya at no agawid kalaangan, kabagays. Pudno ka di tinadamag ka. Impabarangay mo ti manugang mo. Wan, pudno day ta. Adda ka di parikaw. Tasika pa'y laang dagdemanda. Una, tap-apaan nakit din iti Facebook. Kasadaw, katpos kamot ngamin apos. Katsika,
Apay aman nakibiyang kalaunay Agpadpada kayo nga gina. Ha? Protektarak ni Jobert taanak ko day jay. Jack amo kada kayo nga gina. Ibirbirok yun ti pakaibabay na niyaw. Agkape ka Jobert anak kao. Agyaman naklaw ni nanang. Mapantay je barangay hall ita Apa jay? Ay nawaw, di mo't imbagakan ka nga idimandak ni bakit mau. Itang agsasarita tayo, nanang? Wen, tapno agbuteng manday ya babae. Nakatangtang sitlaunay ka. Mala, mapantayo man. Kita no saan nga agbainday jay kini kapitan. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod na. Alao kunti anak ko, Marisali. Nakaturog ti anak mo, Mare. Sige, agtugaw ka pa'y, tagistorya taman. Agyaman naklaunay taadda kaan na ayat at tumultulong kanyak, Mare. Gapu ta tinulungan dakmet dagiti dadakkel mo, idi si bibiyag dapay. Oh, kumusta nga'y gayam tilakad mo? Nasaya at mat, Mare. Anya nga'y tinagsasaritaan nyo. Isuda tinakangag kini Kapitan, Mare. Ha? Agpaiso, Mare? Wen, Mare. Binagbagaan ida ni Kapitan. Naibagapay ni Kapitan amang ted iti sustento ni Jobert. Ay, nasaya at nga rod isuda tinasermonan. Di da ngamin aklunan ti biddot dakot, Mare. Pudno ka day. Sinirmunan da kayo ni Kapitan. Anya ko matibibiyang mo. Da kayo tinagreklamo. Ngam da kayo tinasermunan. Anya nagasatyo. Saan lang amay may sa ti aldaw? Addan to aldaw day di amatay. Ay na, kabagis. Agnakam ka kumamitay. Sana may parbang amakiap-apa ka itimanugang mam. Sana may parbang? Kano yung babainda kami nga agi na ijay barangay hall itay? Apay manin apabasulim timanugang mam. Kat desisyon mo agreklamo. Basta, kagurak launay day di babae. Amom kabagis. Kamalingamin ti kasta ka panunutam. Ni Jobert nga anak mo ti lalaki. Iso ti padre ti pamilya. Iso arumbang lang agpakalalaki da itoy. Bayam nga desisyon iti bukod na. Kag, anya nga ro ti serserbik nga ina, no saan ko atulungan ti anak kaw? Tulungan latay da, ano kasapulan da ti tulong baw. Ngem no kasta nga dala ang di da nagkinawatan nga gasawa. Ibagam apagsaritaan da adwa. Di kan makibiyang kabagis. Adda dito yan amin amurang mo. Ay na mo. Anyat ketlo sa nanang. Agawid kan ija balayaw. Apa apagawidin na kijay ngay? Una, tapno makapagsarita kayo ken ni bakag mo. Ni nanang mit. Apaan nakladya sigurado. Agkid daw ka iti pamakawan na. Si kalatan ti agpakumbaba anak ko. Diyak kayaten ti makibiyang iti apa yung agasawa. Di naktulungan nanang. Adda aklaang iti malikodam. Tumulungak no talaga ka sa pulan. Ngam no may papan iti apa yung agasawa. Sana ang anak ko. Anya? Kunaklakit din o asino ti bisitak. Si ka magayam, Jobert. Wen bakit? Nagawid akon. Ay nawaw, asino tinangibagakang kang agawid kapay lang ditoy. Asino tinangibagakang kang adakarbangam iti daytoy abalay. Sorry bakit? Pakawanan na kuma. Agawid ka iti balayo. Pimanaw ka nga rudan, agsubli kapay lang manan. Anya? Diyak kaya't amakita ti panagruprupam ditoy Bakit? Saan mo't kumakasta Agsubli kay ti ayan ti inam kunak. Narigatan. Amang ano adamanan pagapaan ta kat matrigger ni nanang mo. Amang ano ipus na ti rupak iti Facebook. Weno saan? Amang ano ipabarangay nakmanan. Please mo ito na bakit? Ay, nakapangedeng akon. Kat saanan nga agbaliw dayta. Saan kan a welcome iti daytoy abalay. Nay, apay ang nagsubli ka, Jupert. Sana kanon awil kami dyan, nanang. Anya? Kagura nakta asawak. Kasano nga ruden dayta? Diya ka mo, nanang. No ipilit ko tayong na ijay. Amangan no ibaganang agraramanak. Nang runak at balay dagiti dadakkel na dayjay. Imbagam kumakan kwa na, asikat ti legal nga asawa. Kagura nak nga ron, nanang. Uraan niya ti bagbagak. Saan adumngag ni matet kanyak. Nakababain lang ka dagiti karoba. No kasta,
Isina nakangarutan? Siguro ananang. Kasta unay nga ungat na kanya. Ay saan ang mabalinti kasta Anya pa'y nga rod ngay. Kit nakapangedeng ti asawak nanang. Kunakman no nagawi din ni Jobert ije balayda. Saan ka nung arud a welcome ijay kabagays? Ay nawa, adyat kahit mo asawan ka ba guys? Isina damutan ti ka anakam kabagays. Day tagamin kahit. Basol ko nga raw. Basol mo Oh, dagduma man pa basol. Darasodos kan tumit kaming. Anya? No saan mo mga inap-apat ti manugang mo? Saan na kumaapanawan ti anak mo? Adamo laang basol ni Matet kabagays. Ngem oran niya pa'y taramidam. Sikat ti gapula no apay ang nagsinada. Sikat ti makagapo no apay asan akayat ni Matet nga gawid ni Jobert ijay. Si kamit lang tinangdadahil iti pamilya ti anak mo. Ay agtanang kamanmut kabagays. Ni Jobert Mike, saan nga agpampanunot? Talaga nga ginakayaw. Like mother, like son. Nagbalbaliw kayo madadwa. Di yu ibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Kas naganak, datayo kumati tumulong kan mang salaknib kadagiti anak tayo. Ngamkit di, amuan tayo kumati limitasyon. Amangan ngamin no ti ipagarup tayo atulong kadakwada, kat isugaya man ti pakadadaelan ti pamilya a binukalda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.